Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Gavin. Kali ini Gavin ingin bermain menempel-nempel. Apa ini ya, Vin ya? Ada gambarnya teman-teman. Nanti ditempel-tempel sesuai bentuknya. Yuk kita lihat nanti hasilnya teman-teman. Yuk Vin. Here comes number 10, an angry mother hen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teman-teman, namanya Art 3 Dimensional Painting 3D. Yuk nanti kita lihat hasilnya teman-teman. Splashing in the sea. 4, 5, 6, naughty little chicks. 7, 8, 9, swinging on the vine. Here comes number 10, an angry mother hen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ya Vin ya. Ini gambar apa Vin? Gambar jerapah naik pesawat. Splashing in the sea. 4, 5, 6, naughty little chicks. 7, 8, 9, swinging on the vine. Here comes number 10, the angry mother hen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran round. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Ini apa nih ya? The bird looked at the clock. The clock struck two, away she flew. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. The dog barked at the clock. The clock struck three. Wiggly wee. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. The bear sat on the bed. The clock struck four. He ran out the door. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bee buzzed round the clock. The clock struck five. She went to her high. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the hen pecked at the clock. The clock struck six, oh little six. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. 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 Hickory dickory dock. Ini adanya di sini. 1, 2, 3, splashing in the sea. 4, 5, 6, naughty little chicks. 7, 8, 9, swinging on the vine. Here comes number 10, an angry mother hen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, two, three, splashing in the sea. 4, 5, 6, naughty little chicks. 7, 8, 9, swinging on the vine. Here comes number 10, an angry mother hen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vin, yang punya bahas sih. Kalau boleh kita bahas dulu ya. 1, 2, 3, splashing in the sea. 4, 5, 6, naughty little chicks. 7, 8, 9, swinging on the vine.
Lagi yang atas. Oke, yang white sudah selesai. Sekarang Hickory dickory dock, the bee buzzed round the clock. The clock struck 5. She went to her home. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. sampai sini. Ya, tuh. Hickory dickory dock, the hen pecked up the clock. The clock struck 6. A little 6. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Jadi kenapa? Hickory Capek. dickory dock, tick Gavin capek teman-teman. Ini banyak banget. Nih. Salah. Aduh. Ini pasangnya di sini ya, Bin. Pasang. Nih, yang ini pasangnya di sini. 3, splashing in the sea. 4, 5, 6, naughty little chicks. 7, 8, swinging on the vine. Here comes number 10, an angry mother hen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, two, three, splashing in the sea. 4, 5, 6, naughty little chicks. 7, 8, 9, swinging on the vine. Sudah selesai nih teman-teman. Gavin memasang gambar 3 dimensinya. Walaupun Gavin bete dan dibantu bunda memasang gambar ini, tetapi Gavin tetap semangat loh teman-teman. Betenya karena banyak sekali yang ditempel ya Vin ya. Jadi Gavin bete ya. Gak apa-apa ya Vin, belajar. Sekian ya teman-teman, belajar bersama Gavin hari ini. Nanti kita bertemu di video Gavin selanjutnya ya Vin. Jangan lupa apa Vin? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum. Peace bye. Mwah.